nyampahing sastra drasta anta jelema bingung paling Bota tumen kadang tu sing nawang sukseman wedang Sobanungel maring drasti drasta utama ngawe kerta panyak santi saton dene ngeladasar ane sekangan apang tuh sing bingung paling Adam laja wedang angon dasar melajah wedang tuwayatnya
mua drasti puput mo sabdang malah catiang Saraswati banyak matur sembareng do Ratu ngicen titiang Dina sanis carang manis watung gunung melang Ratu katur puja wali dina punika raraenan Saraswati